Tako sam ja isto to napisao. Imam ja kako se to ne pripremi, ja vas lijepo pozdravljam, hvala još jednom Ljubiša na pozivu i uvijek mi je drago ovdje doći i svaki put kad trebam tu doći dobijem novu inspiraciju. Ok, sad je to gustoća, inače bi čovjek rekao šta je gustoća, to svi znaju, to je omjer mase i volumena tijela i možemo vrlo jednostavno to razumjeti. Aha, treba se pokrenuti ovo, čekaj. Samo tren. Ok, i sad još jedan mali tren. Da, dobro si rekao naskok. I još imam. To je ovo kao. Ok. Dobro, to je naslov, a idemo na sljedeći slajd. Sljedeći slajd je motivacija. Ova motivacija je došla od Hrvoja, jer on je imao izložbu sa ovim kockama u Gustoći, gdje se mogla gledati Gustoća, i onda gleda, koliko ima godina? 3 godine. 3 godine, kaže, kad nije mogao dignuti jednu od tih, pa šta si ti stavio unutra? A Hrvoj mu kaže, a tome. Aha, kaže on, to je to. I onda sam ja došao do zaključka da je to možda pravi put koji treba ići. Naravno, to može biti potpuno krivo, ali evo jedna nova metoda. Stavljamo atome, tako, okej. Inače, ja sam autor udžbenika koji radi po principu lijeva strana, desna strana. I možete imati tijela koje imaju, gdje je vaga u ravnoteži, a jedna strana ima veće tijelo, druga manje. Sve moguće kombinacije su tu izvedene, da sad ne ulazim u to. I to je ono na čemu se temelji, recimo, osnovno školsko obrazovanje vezano za gustoću. Važate tijela, gledate da tijela iste gustoće, jer tako, ne mora imati jednaku masu, niti volumen, ni tako, on mora imati, mogu biti različite. Okay. Ovo je ono što sam govorio o Arhimedu i kako je on ustanovio da kruna nije od zlata. Taj pokus, čekajte samo da vidim, sam ja napravio, vidite tu, stavio sam krunu koja nije od zlata i zlato koje nije od zlata. I onda sam to stavio, ne morate imati veliku posudu, možete imati 2 male posude i zaista se pokaže onda da nisu ravnotežni. Inače sam ovu krunu dobio od jednog velikog žira čiju se kiti boj, pa sam odrezao donji dio. Dakle, možete se snaći i pokazati da kako je to Arhimed otkrio. Jel? To isto piše u tom udžbeniku, pa sam mislio možda je to istina, a možda i nije. Oba 2 posude je ista tekućina. Da, voda. To je bitno bilo. Oni su to stavili u jednu veliku posudu, ja mislim da se ta posuda zove kada. Onda je voda izašla. Okay. Što je to gustoća? To smo rekli, međutim to je koncept koji je matematički više manje. To je omjer dijela veličine, pa onda sad pitujemo, ako se povećava jedna, smanjuje se druga i tako dalje. Ali nije samo matematički koncept, nego je fizički koncept, je tako. I u fizičkom smislu on ne ovisi o volumenu, je tako, niti o masi. I to zbunjuje onda učenike, pa tu nastavnik mora biti jako oprezan šta će napraviti. Evo tu je jedan nastavnik koga vi poznajete, tako, koji je jako oprezan, tu razmišlja šta bi se tu moglo napraviti sa tom gustoćom i nije mu sasvim jasno. Pročitaj ko je taj. Neću sad pročitati, ja mi zapišem. Ok. Kocke mase kod 1 kg mogu biti različite veličine, ovisno od čega su napravljene. I ovdje imate jedan prikaz tih kocki za razne elemente, uglavnom su to metali kao što vidite tu. Mogu se jako razlikovati po veličini. Ovo je zgodno kao nekako učilo. Šta ja predlažem tu u ovom radu? Predlažem da se analizira mikroskopski model gustoće. Znači šta stavljamo u tu kutiju, agregacijska stanja tvari, ovdje nam treba kruto stanje, recimo plinovito, tekuće. I onda možemo razmišljati o tome kako je građana zemlja, zvijezde, možda i crne rupe, je tako.
neutronske zvijezde i tako dalje. I ono što predlažem zapravo da se matematička definicija gustoće uvede tek nakon što se savladaju koncepti. Šta je to unutra? Onda idemo u matematiku i one zadatke koje su matematičke. Koje su to važne pitanja? Evo, to su neka pitanja. Kako možemo popuniti kocku volumena 1 decimetar kubični, tako da bude lakša ili teža, odnosno da bude gušća ili rijeđa? To je jedno pitanje koje treba odgovoriti. Kako gustoća kocke ovisi o broju čestica? Kako o njihovoj masi? Ovisi li gustoća o razmaku između čestica i o njihovom obliku? Kako sve to utječe na plutanje i tonjenje kocke? Koje su to čestice u stvarnosti? To su sve pitanja koje ćete neki reći da je to kemija. A i nije. Nama to treba u fizici da bi razumjeli kasnije termodinamiku i takve stvari. Ok. Ovo je jedan primjer slike koju je generirala umjetna inteligencija. Ja sam rekao, daj mi molite nacrtaj jednu kocku i da su unutra kuglice. A te kuglice sad mogu biti razni atomi. Borov model atoma nam je važan, to se radi u kemiji, još u osnovnoj školi, nešto se kaže o tome. Ono što je važno za srednju školu, kako on izgleda? On ima čitav niz ljudski u koje se stavljamo elektrone, tako. Pa kad se napuni jedna ljuska, idemo u iduću, pa onda u iduću, sve tako, punimo atom. To na neke iznimke, sada ne ulazim u detalje toga. I još ono što se događa, povećava se naboj u jezgri cijelo vrijeme. To dovodi do promjene dimenzije atoma. Ovdje vidite kako se mijenjaju za prve 4 orbitale dimenzija atoma. Evo pogledajte, ovo je S stanje koje je simetrično, koliko se promijeni zapravo dimenzija atoma. Jako raste. I kako dodajemo iduću ljusku, još više raste. Ali kad pogledate period sustav, to je ovo što dodajemo ljuske, vidite veličina atoma raste, ali prema desno pada. Kad u jednu ljusku dodajemo elektrone, onda se ne mijenja puno veličina ljuske. Ali dodajemo i protone, koji stišću tu, jer ih na više pozitivnog naboja, stišću atom i on postaje sve manji. Znači, prema desno atom je sve manji. Ok. I kad to nacrtamo, ja sam sad napravio tablicu, gdje imate atomski broj, je tako, radijus atoma. Radijus atoma možete naći u tablicama, to je ono što je udaljenost između dva atoma u nekakvoj tvari, podijeljena sa 2. Znači, kad uzmete udaljenost između istih atoma, podijelite to sa 2, dobijete radijus, to imate u tablicama, atomsku masu znate što je to, gustoća tvari, znate, tako da isto postoji u tablicama, i dobijete nešto, ako napravite omjer atomske mase, tako, i radijusa na 3, 4 pi te kugle, dobijete nešto što se zove atomska masa. To je moj sad nekakav šlagvort. Iako sad se to ne vidi baš dobro, ali vidi se negdje. Ovo ovdje je gustoća atomska. Atomska gustoća je omjer mase atoma i njegove volumena njegove kugle. Tako. To kad se postavi u tablicu, na graf, vidite da tvar je popunjena atomima, to je ova crvena linija, približno 70%. Postoje ove snimke koje su ovdje nacrtane, uglavnom su to neke kovalentne veze, pa je to sve malo razmaknuto, ali postoji pravac koji pokazuje koliko je popunjena materija i taj pravac ima svoje uporište. Tako? To uporište je u kraći tvari. Ovo sam stavio zato, vidite, ako je se radi o volumno centriranoj rešetki, onda je to 68%, ako se radi o površinski centriranoj, plošno centriranoj kubičnoj rešetci, to je 74%, isto tako za ovu heksagonsku strukturu je 74%. Znači, otprilike se slaže s onim što se dobije iz periodnog sustava, a da je popunjenost, znači, tvari otprilike 70%. Ovo drugo su šupljene. Ja sam to naveo ovdje jer to je za srednju školu odlično, to mogu raditi srednjoškolci u gimnaziji,
Sve ovo izračunati, to je čista geometrija. Malo kugli i dobije se kolika je popunjenost. Okay. Ovo su primjeri nekih tvari koje su izuzetno lagane, to je aerogel, koji je samo 3 puta, ne znam koliko, teži od zraka, odnosno 3 puta veću gustoću zraka. Ovo je primjer za učenike da procjene može li ova žena držati ovu masu zlata, da procjene kolika je to masa zlata. To je pitanje koje možete postaviti. Jel? Isto tako možete postaviti pitanje kako je izmjerena gustoća zemlje, ko je to prvi napravio. Tako. Znamo da je Cavendish je nešto radio tako na tome. Izmjerio G, onaj gravitacijsku konstantu, a ko je Eratosthenes je izmjerio promjer zemlje, znači iz toga se može nešto napraviti. To može biti pitanje za učenike srednje škole da nađu na internetu, neće naći baš možda odgovor na ovo pitanje, ali će se bar potruditi da nešto napravi. Ok, kolike su gustoće neutronske i kvarkovske zvijezde? To je isto pitanje za učenike. Ok, sad idemo na koliko imamo pitanje? Još. Da. Super. Važna stvar u svemu tome je mjerenje gustoće. Znači, ovaj prvi dio samo da rezimiram, ja pokušavam dati neke sličice kako možete nastavu organizirati da odgovorimo na ono pitanje što je stavio u tu kocku. Što je to? Mjerenje gustoće, to je literatura, neka ona samo stoji tu vama da imate, koja pokazuje kako možete to raditi. Uglavnom je ova literatura napravljena da se mjeri gustoća, ne onako kako u školama. Da treba menzura, nego da ne treba menzura. Bez menzure. I ovo su neki od, sad tu se ne vidi tekućina, tako tu je voda je do tu. Znači ili gledamo izgled vode, pa onda mjerimo koliko je tijelo izbaca, koliko je volumen tijela. Dakle, stavimo tijelo i gledamo koliko je vode izašlo van. Ili imamo menzuru, pa gledamo koliko se povisio razina te tekućine. Ili stavimo objekt, odnosno predmet, u vodu i mjerimo na elektronskoj vagi koliki je uzor. Koliko je otpor? Potisak. Koliki je potisak, to mjeri elektronska vaga. Ok. I onda tu je prvi rad koji je radio na taj način da mjeri potisak pomoću vage. Vidite kad je predmet iznad tekućine, je tako onda ova gornja vaga mjeri težinu, a ova donja ništa. Kad je stavite u tekućinu, donja mjeri potisak, a gornja umanjeni težinu za umanjeni potisak. Kad spustite tijelo dole, onda se vidi da se pokrate, mjerite samo težinu na donjoj i na gornjoj nula. Znači sve kako treba. Ok. Ovo je drugi način kako se moglo to mjeriti. To tako je baš Arhimed mjerio, samo ovo malo modificirano. Imate vagu nejednakih krakova, gdje uravnotežite predmete i onda jednoga stavite u vodu ili u neku tekućinu i tražite novu ravnotežu. Iz ove formule, da sad ne ulazimo u detalje, se dobije kolika je gustoća. Ovo su moje slike, znači imam vagu, stavim čašu s vodom na vagu, stavim da je tara recentirana na nulu i onda na koncu držim uteg koji nije na dnu i mjerim koliki je uzrok. To je ovo tu. Spustim ga na dno i mjerim kolika je masa tog utega. To je to. Kad napravim omjer, dobijem kolika je gustoća željeza. Precizno na 3 decimale 4. Koliko je vaga precizna? A ova vaga mjeri na 0,01 gram. A košta samo, ne znam, nešto sitno. Možete 40 eura, tako nešto. Znači, s ovim možete jako precizno mjeriti gustoću. Ako imate tijelo koje ne tone, onda možete postupiti na ovaj način. Izmerite čep na površini vode do kompluta i gurnete ga oštrim predmetom ispod površine vode. I opet, omjer te dvije veličine će dati koliko je gustoća pluta. Okay? Ovo je sve naopako.
Zašto tijelo puta? Dobro, nema veze. Možda je bolje da vam kažem jednu novu stvar koju sam ja izmislio za vas. A to je mjerenje G s pomoću Arhimedovog zakona. Priznajte da to još niste čuli. Kako izmjeriti G? To je ona akceleracija slobodnog pada, pomoću Arhimedovog zakona. Mi znamo da je voda do 2019. godine zapravo bila standard koji se ne propituje. Na 4 stupnja decimetar kubične vode je bio točno 1 kilogram. To je bila definicija kilograma, je tako? Koja je možda zadnjih 10 godina imala svoj artefakt. To je onaj prakilogram, ali bazirano na tom principu, voda ima gustoću koja se ne smije mjeriti. Jer nema smisla mjeriti gustoću vode. Znači, gustoća vode je 1000 kg po decimetru kubičnom. Po metru kubnom. Po metru, pa. 1 kg po decimetru. Ok. I ja sam izmislio ovaj pokus. Imam vagu dole, ovo je posuda, u kojoj je jedna šipka koju uranjam u vodu. Tu šipku uranjam u vodu i mjerim koliki je uzgon ovdje. Tako. A ovdje sam stavio, ne mora to biti ovo, to može biti, ovo je laserski mjerač daljine, tako, koji mjeri koliko pomičem ja tu šipku ispod vode. I zapravo, ono što ja mjerim je tlak hidrostatski na dnu, a on je jednak uzgon, jer gornje strane nema, gore strane. I na taj način dobivam kontinuiranu ovisnost potiska o volumenu u ronjenoj tijelu. Tako. Na taj način mogu provjeravati Arhimedov zakon. Znači, ovo je princip kako mogu proučavati Arhimedov zakon. Ali više od toga, s obzirom da ne želim mjeriti gustoću vode, ona je 1 ili 1000, ono što ću ja mjeriti, to je G. Zašto? Zato što je potisak jednako rho G puta V. Rho puta G je konstanta proporcionalnosti za funkciju potisak o volumenu. I onda, to je pravac koji sam dobio, mjereći za razne dubine koliki je potisak. Iz tog pravca, vidite, njegov nagib izbacio je da je 9,645 i G 9,7 metara po sekundi na kvadrat. Novo mjerenje, jel? Okay. Radionica je nešto na što vas pozivam sutra, gdje možemo sve ovo raspraviti, ne samo to. Vidjet ćete na toj radionici jedan projekt gdje se pomoću ovih jednostavnih, ovo je sol što vidite, i jednostavni predmet i drugi, u jednu slamku se ubaci malo plastelina, tako da ona tone, ali ne sasvim. I onda možemo mjeriti, kad mijenjamo gustoću vodene soli, tako da dodajemo žlice soli. Možemo mjeriti kako o količini soli ovisi uzgon. Okay. I to su radili učenici. Na kraju su imali izvještaj gdje vidite kako je to ovisnost. Iz te ovisnosti se onda mogu izračunati neke stvari koje možemo raditi na tom sutra na toj radionici. A neću vam samo to pokazat ću vam kako se mjeri gustoća, tako, na ovoj vagi. Ovo su pitanja koja će biti na toj radionici. Odgovarat ćemo na neka konceptualna pitanja, ali ovdje se ne vidi dobro. Iz nekog razloga, ne znam zašto. Ok. Evo, to je još jedno pitanje. Ne vidi se, voda je nestala. Ovdje ćemo za osnovnu školu primjer kako istražiti kolika je gustoća tijela koja leti u vodi. To je isto zadatak, ne moramo ga odraditi, ali možemo prodiskutirati. Jednostavno pomoću kinder jaja i nečeg, čime ga napunimo tako da ono lebdi u vodi i onda izvažemo i vidimo kolika je gustoća. I kako napraviti vlastiti dinamometar i mjeriti potisak. Evo, to je otprilike što sam htio. Hvala na pažnju. Hvala Ivica.